Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, raja yang raya. Alhamdulillah, Allah ya Rabbi, yang maha suci lagi kuasa. Selawat salam bandum ke Nabi, yang popu panji di padang mahsyar. Dengan berkat mujizat Nabi, ke kamu negeri tuah bahagia. Jina ulun pegah sejarah wafud, gua kembali ba asai mula. Nuwaba Allah Rabbul Izzati, tinggai dum sari umat lam dunya. Masa wafud ya Rasulullah, mengguncang arash bandum ubena. Arash kursilah dengan qalam, bandum masanya menggempa-gempa. Ren malaikat nejak rijang, ba'rilah alam langit ngendunya. Sidratul Muntaha sang karbah, menanggup pegah dalam calitra. Serutuh uradum malaikat, sabelam nemat renggang hanabla. Sang kirahana nejak memat-mat, alam dum sengap cit safan safa. Nabi Muhammad genasih Allah, di negara Mekah asai mula. Zahir di sinan, neduk di sinan, duda ni bakyan, temar nebungka. Negara Madinah Nabi berangkat, nejak jok tempat pedang agama. Khadijah wafud masa di Mekah, gohlam perintah Nabi nebungka. 50 tahun Nabi di Mekah, perintah Allah temar nebungka. Nabi hijrah Rabiul Awal, bulan Muharram pun rencana. Umur 10 tahun dalam Madinah, agama luah kemang lam dunya. Nabi kan duduk negara Madinah, masjid indah bandum kalingka. Cukup umur Nabi Muhammad, firman hadarat laju terenteka. Nibak Jibril perintah Tuhan, nuyutren rijang dalam dunia. Wahai Jibril rakan Muhammad, tajak rensiat dalam dunia. Tabasalum lun ubak Muhammad, lun pinah tempat unang robaqah. Genasih ulun dunia akhirat, jak pegah legat ulun tak cinta. Akan gepuwa ba rahmatullah, cinta tat Allah takun legata. Jibril neba firman Tuhan, netren lerijang laju neteka. Nabi kan the Jibril rab datang, rahsia Tuhan nekemung ja'bah. Nabi dan piyo si kejap, badan tan mangat banu perasa. Nabi bedah tengah dang tebit kedeh laju ulua. Di dalam rumah Nabi tebit, ubak masjid kedeh hila. Dalam masjid Nabi piyo, Jibril pihtroh salam mula. Jawab salam li Rasulullah, neduk le bagah mesabat dua. Temar Jibril laju mengkalam, nekun firman Allah Ta'ala. Wahai Muhammad Rasul pilihan,
Gasih Tuhan kepada gata, gata terpanggil Rahmatullah, jina gupina di dalam dunia. Neke mengepuak kedebat Tuhan, puna syugulan wahai saudara, gata nejatung oleh Israel dengan Mikail sajangan gata. Serta ulun dengan Israfil sama sekali menjatuh gata, demarlah ilam budia dari suruh ilahi yupengan gata. Oh banu dengar kabaran menan, Nabi masanya tebit imata, Jibrail kalan rupa sang nemo, netayang menongan pantah sigra. Pakan hai Nabi lon kalan nemo, Tuhanku jino cinta kegata, puna terfikir wahai Muhammad, firman hadarat luntren bak gata. Puhana suka tawabak Tuhan, puna sangkutan ngendonya fana. Nabi nejawab hai malaikat, hana musangkut dilun ngendonya. Yang tak musangkut dilun ngen umat, dengan yang sebab ile imata, hati di ulun haji tem lekang, gasih ngan sayang ke umat dumna. Sampolih mati sabe teringat, megolam umat tamang syurga. Nabi nutayang ubah Jibrail, umat lun pakri wahai saudara. Oh dan le ulun tinggai sahabat, oh dan le sahabat tinggai ulama, oh dan ulama baura singa, lun takut lemah dalam agama. Nuraka tujuh lun takut punah, baura singa di padang masya. Bukan lun ingat ke Hasan Hussein, bukan lun musyin Fatimah Zuhra. Bukan lun kasih akan Aisyah, bukan Hafsah yang ulun cinta. Bukan lun rindu akan Maimunah, bukan Safiyah yang ulun suka. Bukan lun gala Ummi Salamah, bukan lun gundah ke Abu Bakar, bukan lun gundah ke Umar Uthman, ke Ali pihan lun duka cita. Ke lain Bandung hana lun ingat, dilun ke umat yang paling duka. Lebih-lebih lam umat di akhir, so tegah dan le kurang ulama. Yang ke sebab jut payang fikir, wahai Jibrail susah jiteka, megalam mekri untung di umat, dilun goh mangat loncrengan dunia. Bekna musabah umat mepaloh, bekna musidra dalam nuraka. Musabah mentang umat mepaloh, bahlilun gantot tamang nuraka. Lun tamang ulun putu bin umat, menan yang mangan ba ulun rasa. Jibrail suud wahai Muhammad, Tuhan hadarat gasih kegata. Umat digata wahai Muhammad, Bandung na tempat dalam syurga. Ada getetet na gepetengah, hana musabah kekai neraka. Oh banu dengar menan khabaran, hati ka senang hana le duka.
Jibril temar leke jak riwang, Nabi piyuhyan laju negisa. Oh roh urumoh ubah Aisyah, Nabi ka ubah nenging bak muka, laju nu tanyang ya Rasulullah, pakan ka ubah cahaya bak muka. Lun nging bak nuwo sang-sang mepalet, gaki bak nebet lemah sang rupa. Nabi ne pegah ubah Aisyah, firman Allah Jibril teka. Ulun terpanggil bak rahmatullah, kehabis langkah di dalam dunia. Ulun rab wafud wahai Aisyah, kehendak Allah katruh kutika. Oh banu dengarkan Rasulullah, Siti Aisyah kagadah rasa, hana mehole pupu ne pubut, sajan merut-rut dengan imata. Serta di babah Allah ya Rabbi, kamonyo pakri bandum sinena. Ya Rasulullah kamo pakriban, bahle mesajan dengan Sayyidina. Anak nasabah kamo si kurung, saleh salam kun oh dan Maulana. Cucona dua anak Fatimah, namantang ayah urung usaha. Kamonyo bino inang tan tebit saho, labangan rugo metu prihana. Bak menan-menan metu mengrugo, bahle musiga kamonyo ridha. Nabi ne jawab wahai Aisyah, go habis langkah ban mandum gata, ke gata bandum lun tanna gundah, di lun yang susah ke umat dumna. Ne yujak sedat Siti Fatimah, ngan sigra bagah utusan teka. Oh ban saretro ubak Fatimah, laju ne pegah di urung teka. Wahai Fatimah binti Rasuli, suruh Nabi lonjak bagata. Gata ne yujak kedeba abi, dengan sigrale Nabi bersabda, ya Rasulullah rupari sakit, ngan siklap-siklip siat kutika. Oh ban ne dengar ulai Fatimah, ne bedah bagah ne tipu yang na. Ne sud silkom ijaz sembahyang, baru ban salam sembahyang duha. Ne bedah laju nutup ngan pintu, siranu lalu ne pinggang ijah. Fatimah nujak bagah sang badai, oh ban kanu teh sakit ayahda. Hasan ngan Husain sudah dilikut, neplung mesyup-syup siga bandua. Sebab ne dengar gesik ne sakit, laju ne pilit ne sedat omah. Oh ban saritro Siti Fatimah, bak Rasulullah laju ne teka. Ne combak dada sujud di kaki, ne kele Nabi bumang syurga. Wahai anak Siti Fatimah, kahabis langkah di lun bak dunya. Ulun gepuo ubak hadarat, lun mucre siat anu ngan gata. Dilikut ulun gata Fatimah, menanba Allah kaluh nu kada. Anu metua bela ibadat, wadai berangkat amalan kana. Kaum yang inang begata bubo, pegah tip uro jalan agama.
tabri nasihat labangan rugo, dum tak peruno tuhangan muda, temarna seot Siti Fatimah, InsyaAllah ulun kerja. Lage yang wasit han ulun ubah, pakri amanah han ulun tuka, dum asa rumoh perumoh Nabi, sama sekali bandung kateka. Hasan ngan Husain kanan ngan kiri, nekele Nabi asa syuruga, cucolun dua mati ngan syahid, saboh bud Yazid, saboh bud darah. Hasan jitubat tengah wate perang, Husain dalam perang ura Asyura, urang pa Husain tanda ne pegah, di jih si belah-belah leboh si banja. Lage di ase diwingan unen, menggantung-gantung sinan bak dada, Nabi di rumah tengah lam sakit, dalam masjid umat dang teka. Ura Jumaat umat dum katruh, selawut sungguh dang preh Maulana, di Abu Bakar neken bak bila, nu tulung jauh dipat Maulana. Saleh pu syughul ya Rasulullah, hanatro langkah ura rabjula, bila ne bedah ne jakle mehmoh, kedeh urumoh laju ne teka. Nehai Maulana suara lemah, Nabi ne bedah di atas tika, neken bak bila jino tak ulang, pegah salim lon bak Abu Bakar. Bak Abu Bakar dayudang imum, yang lain makmum serta gata, hana ne tepu Nabi lam sakit, hana ne dang trip bila ne gisah. Bila ne ulang ngan rijang bagah, laju ne pegah ba Abu Bakar, ya Abu Bakar katruh lun ulang, salam janjungan kedrona ne yubah. Bak drona di Nabi ne yudang imum, yang lain bandum ikut serta, oh ban ne dengar haba lageyan, susah masanya di Abu Bakar. Sebab barokan hantam lageyan Rasul janjungan yang pun teka, pakan uronyo katilat gopnyan, pu kehalangan kemeng nabala. Sakit di Nabi sang bungong kembe, hanjan teteh ngon siat mala, sakit ngon siat ban bungong laye, sahabat dan nethe so pegahana. Nabi nu pegah ubak Fatimah, tubuh lon lemah jem-jem anggota, walaupun menan siat lon tebit, ubak masjid jino lon teka. Lonjak merempak dengan sahabat, lonjak beri ingat sosona teka, lebih-lebih lam ura jemaat, na bandum umat tuhangan muda. Ulun jak putro wasit amanah, sahabat ngan umat bandum sinenah, yo ke seneleh wasit penesan, dengan sebabnya anu lon teka. Gatanyo bandum yang asa rumoh, hana musaboh yang jud keduka,
hati lun sabe gundah ke umat, jiuh dengan rap di muka dunia. Salam purna kedum kafilah Bandung Khalifah, salam usaha kemudahan le nami sesampan pekriban ragam jikoh kuala. Lun takut cerebre sabi khalifah, lun takut bijah dengan pesona, lun takut kengkung umat juk sago, hanle musaho lam saboh betra. Di jub-jub nanggro lun takut karu, hanle bersatu jub-jub perkara. Oh dan le ule urung dam diku menjungkat iku membalik betra. 70 heboh kaum bicah saboh firqah tamang syuruga, yang ahli sunnah wal jamaah, yang ke firqah yang mulia. 72 roh dalam sisat, tempat jimahat dalam neraka. Najid yang gerung oh habis salah, na yang gekebah selama-lama. Nelake izin ba'asa rumoh, Nabi nebedah nedang lesigra, ban saboh badan terasa sakit, surban nepalit si tentang kepala. Langkah ban bet sang-sang mepalit, tandahan atrib le dalam dunia. Fatimah marid ya Rasulullah, bek bagah-bagah langkah bek raya. Temana bedah Siti Aisyah, ubak Fatimah nekun le sigra. Wahai anak Siti Fatimah, tajak mutua sekat le gata. Sebab tak lemah lun kalan ayah, lun takut rubah sokalan hana. Fatimah laju sudah dilikut, sajan lam turut anak bandua. Hasan ngan Husain diwi ngan unen, Nabi mejrun-jrun tijah imata. Oh roh masjid Nabi nekele, Fatimah Siti nuyujak gisa. Kajut gisa gata Fatimah, Ali kalimah ngan Abu Bakar. Bedah Fatimah laju lenwa, ada dua dro sajan Maulana. Nabi kan nedang si tentang pintu, sahabat netajo nepua Maulana. Oh ban saritro kenan ban Nabi, salum le nebri di Abu Bakar. Nabi nu jawab salam basabat, sang-sang hantu bit lepas suara. Baru nu tepu Nabi tan sehat, laju le nemat sampai bandua. Oh sampo Nabi di babah pintu, salam ne hambo ke umat dumna. Ne jawab salam bandum le nedang, Nabi ne tamang ubineh mimbar. Masanya Nabi sembahyang sunat, menancit umat yang baru teka. Leh ne sembahyang Nabi ne bedah, tubuh ne lemah ne mimbar. Nebringan salam kedum jamaah, bila ne bedah ne bangle sigra. Wateleh adzan baca khutbah, rukun limang boh Nabi ne baca. Yu puja Allah selama hudib,
Bek mesiblet jika lupa, selawat salam bersungguh-sungguh, syafaat singgah di padang mahsyar. Ingat peingat wasit mewasit ngan sabe namin Allah Ta'ala, firman Tuhan kalam hadarat ke Bandung umat mubek tak lupa. Pakriban geyum menanta amai, pakri yang gedam bek tak kerja, kabar lun Bandung bujroh tak apa, pupu bak lidah ulun keluar. Ke umat Bandung jitung faedah, so mutuah jitem peguna, mukmin muslimin dititip tempat, ura jemaat bek tua doa. Yang mentang hudib atau kamate, tak sebut sabit tip kali doa. Yang ke saudara nibak hakikat, meduk-duk sapat dalam syurga. Oleh selesa dua khutbah, kamat lebagah sembahyang sigra, Duluh sembahyang Bandung kalengkap, Nubrilam ingat Nabi musabda, wahai dum kawum sahabat sinaro, Jibrail bunuh baklon teka. Di ulun jino kadroh panggilan, wasit penesan bek sagai lupa, tapubut suruh perintah Allah, yang Rasul pegah begat tak jaga. Pubut sembahyang bek renggang wate, sunat fardhe beta kerja, bek pejudra ke kaum tujuh, kaum hanaruh dalam syurga. Kaum tujuh jiteka tente, jud ke kaya apui nuraka, temana tayang yuhyan di Ali, dah siri wahai maulana. Dah tujuh wahai panghula, dah suke pakriban rupa. Sabda Nabi kaum yang tujuh, yang fon tuduh gab mezina, kedua kaum gab aji bunuh, urung jipa ji laya, kelai kaum yang bafitnah, jid membantah dum manusia, keput kaum gab ji upat, rakan sahabat ji carica, kelima kaum pajoh rashwat, ji pro pakat bak zina, keenam kaum kau ji zalim, galak jitim bud ilaya, ketujuh kaum pancuri sembahyang, anak calang iman jih gugah. Lam netayang oleh Ali, neken pancuri pakri makna, sabda Nabi alaihi salam, romu gram-gram ngan imata. Nabi nepegah pancuri sembahyang, jipu wayang Allah Ta'ala, jipu bud rukun hana tamam, sungguh pihtan nit ji gugah. Gad dalam du atau dalam dang, ndak gap kalan cid ke gurah, bagah-bagah rukuk sujud, mata let-let mithu suwa. Hana syurga ban tujuh kaum, dumege himpun dalam neraka, malingkan ampun dengan syahid, baknyo kebit syahid si benar,
jalan lain hana sakrile malingkan mate taubat nasuha tengah wasid Nabi lam nemo sahabat sinaron dengan ibadah. Masing-masing ingat keuntung temakul langsung Bunda rohaka Sayyidina Ali pih sangat gundah hana sujud bagah dengan ibadah. Ampun dosa lun ya Rasulullah karuh lun dekah Fatimah Zuhra masa Fatimah marin ngan pudeng karuh ulun keun ngan anak muda. Nabi nu jawab neken ba Ali ampun dum sare segala dosa. Ali nu dengar jawaban Nabi dengan sigrale sampuh imadah. Nabi lam wasin serta biat sahabat ngan umat Tuhan muda. Wahai dum sahabat dengan lon sebut lon karab wafud meninggal dunia. Oh leh wafud lon sahabat mutuah jadi khalifah ke Abu Bakar. Ba Abu Bakar nu yudang imum yang lain bandum ikut semua. Umar Uthman serta Ali baik sagai cerebrengan Abu Bakar. Hadis ngan ayat necok ke dali muafakat sabe bandum perkara. Aso gampung aso nenggro hira menghira kira mengira ji'uh dengan torakan ngan jiran gasih ngan sayang gejaga-jaga. Soso yang ulang bagah getulung soso terlangsung maaf le sigra. Orang yang balik lagi miskin anak yang yatim mutui hanama. Yatim ngan mutui ba'jih musapat berlebih lomtat gasih tak jaga. Tengah newasid bandum titip syah sirana mo tija ibadah. Nabi nekelam dausal bago hana musidra damang syurga. Yang pajuh riba pertama funtan ni bak menekan bak sewa mewah. Utang pi menan mehat ujung jih syarat ganda mengganda. Tema kedua dosa bak maku ngan habis umur ji taubat hana. Menggolam ampun dosa bak maku katente laju tempat neraka. Tema yang kelak inangan agam jisuk pakaian bandua sama. Pakaian bino jisuk le agam diurung agam pakaian darah. Bak saboh masa menan bak umat lain pi ledat Buddha rohaka. Rame dum tema yang bersyariat yang rame tatat bak blo neraka. Nabi nekelam ulunnya sakit yang kejutre bunuh lon teka. Tengah bak lonjak sang-sang mepalit tanda lon kasih di dalam dunia. Ulun jino katongan wafud karab ngan sukrut malaikat ba. Oh banu pegah katongan wafud bandum merut-rut tijah imadah. Di Abu Bakar nekelerejang hati kalekang kamoyo dumna munyokatan le ya Rasulullah kagadah tua dum asodunya.
Dumpule kureng gadah sen bacut iku jih tirut ban umudonya. Nabi nu jawab pulang ba Allah, do nu nyopi bujroh nu jaga-jaga. Ya Rasulullah yuhnya nu brithe maah nu lake baksah bandungna. Nabi nu tayang lemah lembut ngan sonamu sangkut utang ngan bila utang peutang berhabis lekang masalam dunia ngan sona sangkut pegah berijang ba'li soalan singoh di mahsyar. Lega nu tayang nu ulang-ulang akasyah yuhnya nu jawab haba. Wahai ya Nabi ya Rasulullah, ulun yang nabah dengan Maulana. Bukan hutang peng ya Rasulullah, dengan akasyah nabacut bila Demana tayang le Rasulullah, wahai akasyah pegah benyata. Nak jedek sangkut kedeh akhirat, tameglah nyopat di dalam dunia. Demana jawab oleh akasyah, ya Rasulullah mungkin tan lupa. Masa dalam perang bak sabah urah, panghulalunnya di atas Guda ni maju ni sunut lamprang, kenang lon tuan ditentang dada. Yang kehendengan lon lain tan utang, jika ne pulang ulun terima. Asamu sujud hati mengguncang, ban laganya ne dengar haba. Sayyidina Ali muka kamirah dengan akasyah laju menghaba. Wahai akasyah tak dengar jino, nibak uronyo nahak digata. Gata na sangkut ngan Rasulullah, lagi ne pegah ne temung bila. Jino lun lake wahai akasyah, bak Rasulullah bek ne cok bila. Tatung ni bak lun serutuh kali, yang hak bak Nabi tacok bak hamba. Gopnyan uronyo di dalam sakit, asongan kulit hanali rasa. Akasyah su'ud wahai ya Ali, ulun ngan Nabi bila mubila. Berangso lake hana ulun beri, ulun ngan Nabi bek jampu gata. Nabi nu dengar narin akasyah, nu tawuk bagah laju ngan sigra. Ka ulun ridha wahai akasyah, ka juta balah jinole gata. Akasyah su'ud ya Rasulullah, ngan pulun balah wahai Maulana. Kenang tubuh lun dilai dalam perang, bot janjungan ngan sunut Guda. Ban ne dengar jawab akasyah, ne hele bila dengan sigra. Ne yujak bila laju ngan bagah, ubak Fatimah kedeh ne teka. Dalake cambuk yang lun balan perang, tabab lung rijang kenole tabah. Bila ne tebit ne jak le bagah, ubak Fatimah laju ne teka. Lagi ne suruh le Rasulullah, hana ne ubah hana ne tuka. Siti Fatimah tanyang bak bila, di Nabi kepu cambuk geyubah. Ban ne tanyang oleh Fatimah, bila ne pegah bandum calitra, habis ne pegah kisah di dalam.
Akasyah kejam getuntut bila Siti Fatimah susah hanaban ban lagenyan bila pehaba jitu bid narit Siti Fatimah Allah ya Allah malelun raya sampai hati kemuntung bala di Rasulullah kenana saja sidih dalam perang tengah mencapu kenang ubeo jud perkara Pakan han mentang ke izin maaf ba Rasulullah baik getung bila Fatimah nuju cambuk bak bila nu balik laju ubak maulana dalam masjid nu peluk bagah ba Rasulullah nuju le sigra Hasan ngan Husain nekeun ba ayah ngan bagah-bagah buka suara Wahai ayah, gesik lon sakit, asongan kulit hanale rasa. Bila gesik lon netung le ayah, ubah akasyah nelake sigra. Buno nelake hanalam gubri kedua kali nu mohon pinta Hasan ngan Husain marit ngan ayah Bandung jamaah megrak tak rasa Dilikut baknyan bedah Fatimah Netron di rumah ngan sigra-sigra Tengah dan nejak doa di bawah Mohon ba Allah dengan ibadah Wahai Tuhanku yang kamu sembah Neberi bek kemah Nebalah bila Nebuka gasih hati akasyah Neberi bek kemah Bak netung bila Mebit roh netung sayang silupah Ada akasyah umat serapah Dum malaikat langit ngan bumo Bulun ngan uro dum serapah Laut ngan darat langit ngan bumo Serta aso gop nyan dicela Neberi bek rugo atuh akasyah Ngan Rasulullah bek neberi lupa Dilebarokan cid hana trebre Pakan kru hati kemungtung bila Nebuka hati akan akasyah Ngan Rasulullah bujroh ban yangka Nebaca doa oleh Fatimah Mohon ba Allah bener terima Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika Istaghithu la takilni ila nafsi tarfata aini Wa aslih li sya'ni kullah Makna di sinan bacut ulun boh Supaya sungguh urung yang baca Wahai yang hudib di dalam kekalan Hana batasan mithu umpama Wahai yang jaga ban-bandum alam Dum sekalian ubit ngan raya Lolake tulung bek renggang-renggang Dengan gasih dron selama-lama Bek ke hena puluh hena gasih kelon Siklep mata pun bek neberi renggah Dan lam ne pejroh bandum urusan Pupu tujuan yang hajat pinta Pupu mepalit bandum ne peglah Pupu yang payah pemudah siga Pupu yang kurung tamah berbagah Pu yang susah pu senang sigra Siti Fatimah nedang di pintu
Salum le laju pon mula telu salum nukun le bagah wahai jamaah Bandung sinena nutulung lake uba akasyah nutulung pegah ulun tun bila karena Nabi bunuh pun sakit saputan nujib kena nuteka Akasyah suud wahai Fatimah ngan Rasulullah bukan ngan gata pakan lun tuntut urung tan salah pakan lun balah urung tan dosa Aluh yang tema di Rasulullah Nuhai Akasyah laju le sigra Nujuk ngancam bu ubah Akasyah Kajut tabalah jinole gata Akasyah nu macam bu di jaro Nukhule muno wahai Maulana Masa kenang lun wahai panghule Hana mubaje niba anggota Masanya Nabi baje sila Kemeng bayuha ba ule dada Nabi pueh baje pinah Masanya lemah tubuh mulia Aso sujud niba masanya Tubuh janjungan gekalan nyata Bandung nekalan dada Muhammad Indah tat sang cahaya-cahaya Akasyah laju nepugo lugat Nucum di pusat sampai udada Dulu nucum hidung nepunah Marid Akasyah wahai Maulana Hanalun kasat kemungtung bala Ya Rasulullah lun mucum dada Sebab naridron Ya Rasulullah lun minta ilah pakri bancara So demungcum dada panghule Urung yang tente aso syuruga So demenging dada panghule Urung yang tente pada neraka Sahabat Bandung kasenang hati Akasyah kele netuntut bila Nulham ngan baje di Rasulullah Nutanyang bagah bak sahabat dumna Sonatam kalan syurga indah Rupa Akasyah menan umpama Rupa Akasyah mekilat-kilat Leh nucum pusat Sayyidil Anbiya Nabi nu pegah gop nyan ku menguo Nenging ba urot trip mantang asa Calitra habih mumat manjaro Pun bedah sidro ya Abu Bakar Dengan selawut gemat matjaro Ladum 7 gam gisa-gisa Siti Fatimah nedang di pintu Nuwole laju hati kasuka Doakan utung mohon ba Allah Negisa bagah urumoh tangga Truh urumoh niba Aisyah Bandung nepegah hana metuka Selawut pilih Bandung selesa Nabi nuwa goh damang asa Umar Uthman sudah dilikut Lain dum turut intat Maulana Di Abu Bakar serta Ali Kanan ngan kiri nemat bandua Otro urumoh Nabi nelangkah Makin tat ubah nenging imuka Ruh dua uro Nabi di rumah
urung dumpuno metuka-tuka, soso yang teka geberi nasihat, berhantan bleut bandua mata. Malam senayan Nabi tak sakit, dipun bak munggrib sampoan Isya, Rabiul Awal malam 12, ya Rasulullah nu pandang dunia. Zahir malam yan wafud pih menan, malam senayan wate yang sama, cucu bandua Hasan ngan Husain nuduk di samping sinan bandua. Nabi numarid dengan Fatimah, sajan Aisyah perumah dumna, haruh dahudep wajib tamate, kedeh bak Rabbi bandum gisa. Getanyo tinggai sajan ngan umat, kedeh mesapat di padang masya, kedeh metemeng bandungan umat yang tung syariat masalam dunia. Yang saho pako jalan syariat, yang sapat mumat kalimah dua, zahir ngan batin iktikad tepat, jalan syariat hana mutuka. Kedeh merumpa uro akhirat, kedeh mesapat ngan umat dumna, katruh kutika lun wabak rahmat, salam hadarat malaikat ba. Akan gejatung oleh Israel dengan Israfil sajan gedeka, Siti Fatimah nekeleri wahai janjungan pakri anu endah. Salam purno anu nasabah, salam mudaah salah ngan benah, Hasan ngan Husain dipat nekebah, dum asarumoh salam usaha. Temar nu jawab li Rasulullah, lun serah ba Allah Azza wa Jalla, kegata anu hana lun gundah, akan Aisyah hana lun duka. Yang tad susah lun wahai Fatimah, ummalun bicah basaboh masa, 70 jadi firqah, saboh yang jelas aso syurga. Yang ahlu sunnah wal jamaah lain firqah 72, umat zamannya lepah lun takut, ulama karut yang pegah haba. Hukum agama mubalet-balet, hukum itikad mutuka-tuka, zahir bak lidah jiba syariat, batin hakikat jika mengputa. Zahir Islam batin jih kafir, sahabat diungke dengan ulama, yang kehai anu yang tadlun fikir, yang susah hati berangjan masa. Siti Fatimah ni bak watanyan, nekalan tedang urang di luar, Fatimah nekun bak Rasulullah, oh wahai ayah urang di luar. Hana lun turi, hana lun tuso, urang nyan hedro cit banu teka, rupa tat hebat lagi samlako, hana mesidro yang menan rupa. Ngan lemah lembut Nabi nepegah, ubak Fatimah yang bijih mata, yang kehai anu benata turi, urang yang putri lun dengan gata. Malik maut wahai sambino, yu tamang keno bekle di luar,
Fatimah dengarkan Rasulullah malam yo lepas Nabi Nugisa. Pakri ke untung Bandung di kamu Munyodron hinwa wahai Maulana. Salam papa ji'uh dengan to, salam peruno dalam agama. Nabi nu jawab wahai bahate, agama suci ka sempurna. Kitab ngan sunnah tacok ke dali, ijma' lagi sahabat mulia. Yang mukhalafah tak muafakat, segala sahabat muhajir ansar. Lain ni bakyan han puta fikir, judu Ali berayuk Sabah. Han puta mucin anu ke alam, han puta idam ke asal dunia. Han puta galak ke dunia rele, han puta fikir ke barang fahna. Wahai anu jak buka pintu, back trip laju jame di luar. Siti Fatimah nu bedah laju, kedeh u pintu sidra nu hilang. Siti Fatimah nu tarik pintu, salum le laju urung di luar. Nu jawab salum ngan bagah-bagah, sajan yulang kah jame banteka. Kedeh nu tamang bak Rasulullah, menan perintah bunuh bak hamba. Oh ban nu dengar kana perintah, nu tamang bagah ubak Maulana. Oh ban saretro ba Rasulullah, salum le bagah malaikat ba. Nu jawab salum le Rasulullah, yu piyuh bagah jame banteka. Nu buka narid ngan Rasulullah, na pulun pegah wahai Mustafa. Ulun jak kena perintah Allah, firman bagah kedron yuba. Tuhan yutung ya Rasulullah, kabeh langkah ba dunya fana. Han le nu pedu lam dunya kutuk, lam dunya mabuk kasib mumada. Mena izin ron ya Rasulullah, tempat nu pinah unang robaqa. Nabi nu jawab hanalun sanggah, ridha ba Allah ulun jak gisah. Yang tan susah lun hai malaikat, teringat-ingat ke umat dumna. Hai malik mawat ngecok nyawang lung, rat ubun-ubun tentang kepala. Ngecok nyawang lun bethat bersakit, tulengan kulit bethat binasa. Ke umat Bandung singah bek sakit, bak lun pusip Bandung ubena. Karena ulun kana jaminan, han lekang iman watena doa. Umat di ulun saleh pakriban, bak kadang-kadang lu yang binasa. Hai malik mawat nu timang-timang, sangat lun sayang ku umat dumna. Di malik mawat nu jawab rijang, ban hukum Tuhan Azza wa Jalla. Sakit ngan mangat urusan Tuhan, dilun janjongan urung kerja. Nabi tayang lam ubak Jibrail, umat lun pakri wahai saudara. Jibrail jawab, ya Rasulullah, Tuhan beri mudah ke umat gata.
Tuhan ampun dosa umat, bandum selamat yang ikut gata. Watana dengar jawab Jibril, masanya Nabi hanale duka. Nabi sud sugo di dalam babah, ubah Aisyah nunjuk le sigra. Nibak watanya ya Rasulullah, dengan Fatimah laju muhabah. Wahai anu bungong mangat be, ulun wadile likut nyan gata. Tabri ulun cum anu di ule, yang pun muteme ulun ngan gata. Siti Fatimah berubah ule, Nabi nu cumbe tentang kepala. Fatimah dengarkan Rasulullah, kalimah taibah tengah nu baca. Oleh Fatimah pebedah ule, Nabi lelaye malaikat ba. Malaikat pediwingan unun, sahabat bandum sajan dilingka. Anu engan cuco dengan perumoh, lain dumpunoh kaum saudara. Urang mesaksa bandum kapunoh, Nabi nutung roh di watai fajar. Tengahnya bandum baca selawut, Nabi pih wafud malaikat ba. Dum malaikat neutron ubumo, dijuk-juk sago nupreh maulana. Budia dari bandum kapunoh, musunoh-sunoh jatung maulana. Pintu syurga bandum nepehah, Nuraka 7 nutup semua. Nuraka 7 masanya lebih, hormat nubri leha ta'ala. Langit ban 7 busut ba'arash, pintu nepehah sampo muntaha. Malaikat dang dijib-jib lapih, nupreh gunasih Allah Ta'ala. Nabi dan wali mutajo-tajo, nupreh di pintu langit pertama. Tuhan nesuruh ubah Jibril, kafan ruhani nuyu sedia. Dalam syurga Jibril ulang, jakcok kafan putren ngan tahta. Kedehle gebaba Rasulullah, tempat arwah malaikat ba. Ulalam lemung Siti Aisyah, ya Rasulullah nucre badonya. Ban sabah rumah mentang selawut, Nabi kawafud malaikat ba. Siti Fatimah han putaken pra, Nabi kanwa bahak ta'ala. Hasan ngan Husain bandua cuco, adun ngan ado han pu calitra. Dum asarumoh di Rasulullah, han puta pegah bandum lam duka. Sayyidina Ali dengan Uthman, musajan sinan ngan Abu Bakar. Sayyidina Umar dalam Salman, muafakat rijang bandum ubena. Uro ban bunga cuaca bandrang, kirim kabaran warta berita. Salman Farisi yang paling kencang, surat gelayang dusun ngan kuta. Juk-juk sago benua Arab, juk-juk tempat gepetro haba.
Kabalam surat Nabi kawafud teken sahabat pun Bandung serta Mesir dengan Rum, Yaman, Baghdad di tempat masing kepala. Ubena arat ma ukufah lam nanggro Mekah Bandung sinena habalam surat saban penegah ya Rasulullah meninggal dunia. Urang Madinah Bandung kagedren dijub dusun agam ngendara ban mesaho Bandung mesapa jioh dengan ngerap masing kepala. Sayyidina Ali muafakat yuhyan Umar Uthman dan Abu Bakar wahidum kawum yang katrukeno sajangan kamu Bandung serta. Ya Rasulullah gopnyan kawafun mbak kamu bampun nak bahaba wate wafulun kun Rasulullah kubu tapah ban putro gata dalam masjid nanggro Madinah tapegan kubah ban siselingkah menanbak kamu kana amanah cuba pegah pakri bicara kun Abu Bakar cuba fikir ban Bandung sare tuhangan muda di Abu Bakar laju pegah rakyat bahrullah dengan dumrata hana so jawab kadar si kanjum Bandung merun-run dengan imata ladum dang fikir dan lemuruah nanggro Madinah singoh sengsara dapreh sidro truk Siti Fatimah kagadah dua kaum Ubena yang tuha-tuha tumaliuhnyan muafakat rijang laju lesigra. Oh tuluh pekat tujuan saha kepada sidra urang yang tuha ba Abu Bakar kedeh geputo sajan ban pudro sahabat Maulana laju gemarin gepegah tepat kamu kapakat sabah saudara lagi pegah bunuh marid dalam masjid kubu Maulana sang kirahana Nabi Nuwasin hanjut petubit gopnyan ulua jika lam sakit baru marid bak kamu kebit hanpu calitra Nabi mentang dalam masjid mutuka wasit takut durhaka soyang bantah diubah wasit bak dunia megrid akhirat binasa Dema marid urang yang tuha ya Abu Bakar Nabi kawafud Nabi hanale bak musaganto muafakat kamu sidro dalam put Umar Uthman gadangan Ali sidro bumeri yang tanggung jawab menyogoh musa urung mat gayam Bandung urusan hanjut tapubut le musyawarah Bandung selesa gebuh genanto ya Abu Bakar Umar Uthman tulhengan Ali masing-masing krine pulang jembah masing-masing pak petimang umat masing-masing mat dalam negara kamu so tentera dengan polisi kamu so qadhi pegawai dumna
Ule kamu so ganto janjungan Bandung kasenang tuhangan muda Yuhnya laju mupakat rijang Kubu janjungan laju gebuka Yang jak bak kubu rame mepedo Yang jak semano ulun calitra Umar Uthman pemano Ali Sayyidina Ali nemung kepala Di Abu Bakar nemung di kaki Ne putruh dum'i jebule Roma Di anu Abbas adun ado Gopnyan dua dro keingan dada Hasan ngan Husain bandua sajan Gesuk janjungan pat-pat yang suka Mujan di jaro mujan di kaki Mujan di pipi mujan bak dada Mesunoh-sunoh pemano Nabi Gejak sibui aduh Maulana Tubuh di Nabi suci tan kuto Hana payah lega gepu batima Yang jet sampai dre pemano Nabi Mesunoh plei urung dang lingkah Oh le pemano ya Rasulullah Gebuh le bagah kafan gebuka Abdur Rahman yang buka kafan Yang pripih gomnyan buno yuh mula Kafan di Nabi ijat hacedah Kadrib hadiah bak sidro raja Raja Mesir beri untuk pakaian Nebuh ke kafan lebih mentengna Ija yang lebih bandum nu simpan Sipluh dro kafan menteng mumada Abdur Rahman tengah mat kafan Dang nebuh pinggang nutup anggota Lomgoh nu balet ya Rasulullah Damang Fatimah nu combak dada Bedah Aisyah ni combak talak Safiyah ni bak keneng bandua Dema Hafsah bak ubun-ubun Maimunah ni com geluyung dua Di Juwairiyah ni com di kaki Hindun di pipi antara mata Dema di Saudah dada si Blahwi Ditentang hati nepujak muka Ramlah nucum di miyuk daku Zainab laju di miyuk dada Hasan ngan Husain bandua gopnyan Palut janjungan pesampuh muka Sementara pengui surban Nabi masanya goh nutup muka Oh sari habis mekalan-kalan Baru nepegom gapuh di muka Oh lesa-lesa nu ikat kafan Yang buh bebewan Ali Murtada Oh sari lengkap dumpu kakemah Ya Rasulullah masayan nubah Kudih sembahyang dalam masjid Raya ngan ubi tuhangan muda Yang gulam ule Salman Farisi Yang gulam kaki ya Abu Bakar Umar Uthman tulhangan Ali Kanan ngan kiri ditentang dada Hasan ngan Husain setat bagah Lambulun put belah punuh cuaca Dalam masjid peduk jenazah Rakyat Bahrullah dalam ngan luar Yang pun sembahyang dum malaikat
Jibril mehad imum ubena. Lehnyan sembahyang kaum leko, kaum bino kali kedua. Lehnyan anak mit bandum sembahyang jenazah janjungan yang tan mulia. Kon lagi jino lain pasaran samporoh undang urung di luar. Yang urung gampung limang dengan enam munan kuh macam akhir masa. Kagadah gasih kahabis sayang urung meninggai hanali doa. Yuh masa hudib mesajan-sajan wate meninggai hanli tanitna. Kali senulhuh menghadap ruman patut watenyan sambut setia. Kanit so pikir lagi nyan macam seakan-akan kon manusia. Tuluh sembahyang nebali laju mbak gaki kubu nepeduk demah. Abdul Rahman duangan Ali pertamang Nabi dalam kuburnya. Nabi ne putren si gaki kubu ne sunyung laju oleh pun nebah. Pemiup oleh pemayang gaki berangsa mati menan yang aulah. Bak tanom Nabi mesunoh-sunoh jak gapi tanah bandum semua. Si gepai sapa gepaso tanah kubur kapunoh mayang karata. Pesari tanah Uthman Ali demayang plei Sayyidina Umar. Salman Farsi ne pula bate nedang ba ule ya Abu Bakar. Telah berdoa atih panghule selawat tente tamat acara. Dum pintu bumo habis gepehah ya Rasulullah kan jagisah. Nikmat syurga han puta pegah genasih Allah dipun yuh mula. Demanom Nabi bak malam Rabu dalam cahayahu bulan purnama. Bak malam putblah cahaya bulanhu han payah lampu urung jak kisah. Wafat Senayan tanam Rabu menan mecuhu dalam calitra. Yang kejut metun truk dua uro sebab goh muso ganto Maulana. Ban kamuso genanto Nabi masanya lim kemah sigra. Dalam hakikat sidih bat Tuhan metun janjungan ngan hak ta'ala. Nuyujak meen ngan malaikat jak kalan tempat dalam syurga serta syurga yang jamba umat di jub-jub tempat malaikat bah. Dengan Jibril, Israfil sajan, Mikail pihlam, Izrail pihna. Habis nekalan pintu akhirat ngan malaikat jut pauk nebah. Hingga truh ubak nuraka tujuh kenan neputruh malaikat bah. Habis nekalan tempat sikaphe awai ngan akhir kameri jumpa. Misu Namrud dengan Fir'aun kamu pat bandum gepulang jumpa. Di Abu Jahal ngan Abu Lahab hana mesapat melain kama. Melain bilik, melain tempat,
masing derajat azub ngan siksa ban nenging segala bago nyawang nepuo putren udonya ban meriwang nyawang ubumo laju semano jasad maulana dua pat mutun nabi getanyo di dalam bumo goh musuh raja nabi kawafun wabak Allah urang ziarah tip-tip kotika niba urapun hingga ke siplo hanadam tuduh urang yang teka gejak ziarah Siti Fatimah dengan Aisyah bandum sinuna bek susah hati bandum perumo hingga truh na urung teka yang jarak-jarak hana si getruh hana damputuh dum raja-raja raja di Mesir Yaman ngan Irak di rum yang jarak jup nanggro teka pegat kanduri di jum-jum nanggro sampo anjino di muka dunia kanduri zahir kanduri wafud saboh gepubut mutemung dua nabi katan len wabak Tuhan tinggai Quran dengan hadisnya bandum urusan pulang ba Allah habis sahabat niba ulama so yang tem ikut dapat petunjuk so yang hantem cok sesat yang nyata umat di Nabi nuserah bak Tuhan masanya senang Nabi nugisah bandum di Nabi ingat ke umat yang ramai umat hana terasa yang setat Nabi jitung syariat sinan alamat jid ke tanda dengan ulama sabeji umat urang keramat haji mesenda urang musyirik dan lelam umat beringat-ingat bek salah rabah kape Islam hana musaho ingat polem dro Tuhangan muda umat katinggai masa gop nyanwo ikeh musaho upadang mahsyar yang sedat Nabi umat di Nabi awai ngon ake musaboh punca Nabi kan wa ubah hadarat nujak preh umat di padang mahsyar yang nagu sebut jalan syariat bak jaron umat laju leneba yang na selamat Islam iman marhaban marhaban Nabi nu baca liwaul hamdi payung Muhammad mbak nepreh umat di padang mahsyar bukan le sayang Nabi ke umat dunia akhirat hana ne lupa akan anu droh hana ne ingat sabe ke umat ne tayang hoka umat di akhir yang tat gogo letat mupalo agam ngandara jiplum ba umat jiluk holain ubak kafirin yang ladum suka ladum katurut lambut Yahudi ladum Nasrani sembah berhala ladum munafik ladum majusi sebabnya Nabi mano imada letat mupalo urung di akhir Allah ya Rabbi ban qada qadar
Yang jadi Nabi sabit ingat, sayang ke umat rame binasa. Di polam dunia nu pilih umat, sampo akhirat kedih nu mita. Lam padang mahsyar uro tarik tat, nejak bersapat dalam kawan ba. Yang kan Islam laju nu puluh, hana nu mat bethat saudara. Hana tempat bethat saudara. Yang kan Islam musuh ilahi, hanjut di Nabi sambut setia. Yang kaji mati dalam majusi atau Yahudi dengan Nasari. Dan lemu sangkut sama sekali kan umat Nabi akhirat dunia. Ingat saudara yuhgoh mupalo, Nabi kan wo nu preh di mahsyar. Hadis nu kubah amanah gomyan, bek salah jalan asa syurga. Quran nu kubah petunjuk jalan, hukum di sinan akhirat dunia. Ijma' sahabat tempat ikutan, mazhab fihlam kias ulama. Bak put mazhab kenan musaho, di sinan ubo getanyo dumna. Put boh mazhab tempat tak ikut, kenan tak turut tah yang suka. Lagi getanyo talo Syafi'i, sama sekali di sinan punca. Ayat ngan hadis ijma' sahabat, bandum kamu pat hanale guga. Mazhab ban put bandum na kitab, masing-masing bab hukum jihkana. Tak ikut Nabi atuh jalannya, mekan rot kenan laju meputa. Tawa gampung tentena jalan, menancit saban tawa mahsyar. Ikut bapunoh tah mazhab, bek sikrak sapat tak coba-coba. Keno hanato kedih hanarap, ban put mazhab gata gecela. Di dalam halnya beringat-ingat, letat hai sahabat yang kabinasa. Yang ladung urung pubun ibadat, gemat ba ayat semata-mata. Ijma' kias hana gemumat, rukun ngan syarat hana gemita. Yang puput menan golongan sahabat, sebab kamu pat segala-gala. Kan pernah li Rasulullah halim salamu bube sema. Dema ulama riyunjih sahabat, gejok malakat intan mutia. Getanyo lain rinyun mazhab, gopnyan penepat segala rupa. Yang putruh kena ulama mehat, mesambut-sambut juk-juk kutika. Netem payah nekarang kitab, putunyo umat di juk-juk masa. Sampo kameri perlengan sunat, rukun ngan syarat kamu pat beda. Kage pernonit dengan kasat, maksir ngan taat hanle meduka. Wahai saudara umat Islam, bek menyimpang dengan ulama. Sebab ulama waris janjungan, bandum urungnyan yang cok pusaka. Yang na ilmu dum hukum Tuhan, mesaho kenan bak lain hana. Beda ibadat bandum getanyo, dang tawa kedeh tagisa. Cit dua macam barang penuo, labangan rugo yang lain hana.
Nu pegat tempat pih dua bago, tapi leh kedro syurga nuraka di sino tablo masa gedanyo di dalam dunia. Tacok menalah ahura dudo bak watatawa upadang mahsya iman Islam tauhid ma'rifah bandung bersapat bersaboh punca. Mudah-mudahan jadi selamat dengan berkat mazhab dumna maksud ngan taat siga nu timang toh yang menang di dalam dua. Menang bun masjid tamang jahanam, yang kebajikan tamang syurga. Takalan kedua ura kemudian susah ngan senang toh yang tabah. Menyomu palo ni bak watanyan Rasul janjongan ji'uh ngan gada yang naselamat Islam iman sajan janjongan kenandum teka. Iman tu bekang aitika de bejrah watan cara dalam rahsia tajak bat titi gaki bertegah beek mesabah dengan ulama mekesud titi sino geteah kan yang timah di ada neraka menyo titi jihana putaka yang hak gereha hana sobila tetap mepate ule bak tanah ndak dum tegah hana meguna mekesud diteti wahai adocut betatem ikut akan ulama. Bak bah ibadat atau itikun bak pejut ngan sangka-sangka bersama pubun dengan ulama na tanggung jawab di padang mahsyar. Titi nuraka hanale hayun sebab itikun ka sempurna. Ingat hai ado yang kalun pegah hana berakah balun punah lun pegah hanya karena Allah jetamu payah sinolam dunia ura akhirat hanale susah kedeh gekebah sajan aulia. Pupuna dosa jinota taubat betanda karan lalengan dunia taubat besaheh bercukup syarat yuh menteng tempat tengah napaksa ura akhiran hana gunale betat besabe taruh imata berangdum sungguh hana cit gebri wate hanale kaluh lam dunia kaluh lun pegah awai dan akhir ada bohate ingat berada amal dan taubat masa di sino ura duda pahalangan siksa sosona dosa mehat karugau pakan takublo masalam dunia berang bedosa bethat bedrah Tuhan nu balah mehat nu siksa cit kata tepu kaluhan gepegah tak tim hopaya masalam dunia mentang digata hana da ubah bethat kapaya hana harga Tuhan han silap tua nu pihtan betan pemalam gata kerja kiraman katibin ngon gata sajan yang wakil Tuhan gejaga gata puputa pumut sagai han silap bandung ge surat lam buku raya duda ge pulang ura akhirat
citna lam surat keterangan gata. Yang jahat dengan gan betat bubedrah Tuhan nebalahan sia-sia. Dalam Al-Quran citkana pegah firman Allah nibak juz amma. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat Zalzalah ayat 7 sampai 8, artinya maka barang siapa kerjakan kebajikan setimbang debu, niscaya ia lihat dia, yakni ia akan dapat ganjarannya. Dan barang siapa kerjakan kejahatan setimbang debu, niscaya ia lihat dia. Kada hendak dengar firman Tuhan, ingat hai rakan benar kerja. Bek handa patih tak sangka wayang, tak ikut syaitan peturut hawa. Dijih kamuhan cit musuh Tuhan, mulai Adam sampoan gata. Di padang mahsyar gata yang rugo, syaitan pelehedro hana setia. Bek sagai tetim syaitan pelalo, binatang pindo hana ngen gata. Bethan uronyo hana tem jarak, berang hojija gata jimaba. Nayum hanjutre kadar si tapak, jikun tan galak sayang ke gata. Uro akhirat hanle ji sayang, bethan jihrakan masalam dunia. Melainkan amal yang kebajikan, lain bandung tan gadah setia. Sayang dengan gerah meribe uro, dawuk lam tamo taru imata. Padum pluh Nabi yang kata putau, hana mesiro gedem usaha. Hingga troba Nabi Muhammad tuntut syafaat insan lam mahsyar. Inangan agam berangri umat ubak Muhammad bandung geteka. Ahlu salim haba gepegah, kamolam susah wahai Sayyidina. Kamo uronyo hana le ilah, kalih melangkah dum-dum ambia. Mesiro hana gutem syafa'ah, hana so ingat katruh bak masa. Katruh bak masa Tuhan nelaknat, hanso syafa'at kamo mudosa. Kasiri betun kamo yang menan, mesiro pihan gutem usaha. Hana makanan, hana minuman, sabelam menan, hana sapuna. Kamo uronyo wahai Muhammad, harap syafaat bandum bak gata. Benetem hukum oleh hadarat, musuki betan asa nuraka. Benetem buka hukum uronyo, nibak lelageyo lam haru-hara. Meduhan mepat mejahan meho, lam genam urang megisa-gisa. Dumnan ge susah kagadah pike, ingat bohate jino bak gata. Oleh ge hukum bethat berangri, meski bahle asa nuraka. Karena susah kasalah ingat, jisangka mangat adab nuraka. Yuh gon terasa bahaya kiamat, bercukup ingat amai tak guna. Oh kage azab kupulam telah, hana faedah membube semua. Sinohan senang sidih lam susah,
padumna payah tajak meminta lepas sengsara ura kiamat bek dakun mangat hana membahaya bek silap fikir bek salah ingat tak sangka mangat lagi dalam dunia hanjut nang gronyo minah nang groje ohana sideh sinota mita nayum di dunia hana tat pudeh kon lagi sideh di padang masya ingat hai ado jinota pikir bek lale sabe gatangan dunia kaluh lon pegah awai ngan akhe jino toh sire yang gata suka jino nu pilih dudo hanjule budan busabe taruh imata hana faedah membube pade Tuhan hanale sayang kegata oh banu dengar oleh Muhammad bandumna umat dalam sengsara hanjut nu fikir hanle nu ingat laju syafaat ubah Rabbana Nabi nu sujud laju bak Tuhan karena sayang gedayo dumna padu meribethon di dalam padang makanan pihtan kapadum lama tetap geh Nabi di dalam sujud muka neh bulut dengan imata hana ne pegah yang ne mekusud cit mene sujud ubah Rabbana firman Tuhan wahai Habibi dengar lon kun kri jino bak gata jino tak pegah yang tak maksud bak leta sujud pebedah muka sino hanale ruku' ngan sujud kaluh tak pubut masalam dunia tak cuba pegah bek sagai maleh pakrita lake ulun karunia kegatalun beri pakrita lake kajanji dile masa di dunia yan baru Nabi pebedah uleh sebab katun te izin Rabbana ya Tuhanku ulun syafaat segala umat yang dalam mahsyar jino nu sayang bandung ke umat sebab katrip lam haru-hara bek lelam susah bahaya kiamat berangri umat yang daruhaka jino nu hukum amai nu timang bek lela genyan dalam sengsara bek le nu azub sinan lam padang benanu sayang ke bandum hamba firman Tuhan nekeun bak Nabi wahai Habibi ban kendak gata pakrita lake jino kalun beri cit kaluh janji dilengan gata jak lehen tatimang amai tahisab bandum na rakyat di dalam masyah bak ulet titi sinan musapat sinan ke tempat kana neraca oh banu dengar firman Tuhan Nabi masanya nu bedah sigra Nabi jak dilelain dilikut pakriban patut ban laku kadah imata ile hati tumakut katranghan lagut barang tembaga hingga truh nija ba ulet titi laju di Nabi nemat neraca amai getimang hadapan Nabi
dumpu gesudi amai di dunia di sinan nyata betul ngan salah bethat bu bedra hana ilaya pakrita pubut menan gebala han sagai salah buku cit kana lageta pubut menan ge surat but malaikat masalam dunia uronyan netrang oleh hadarat gejuk surat ada bagata ta baca kedro uro akhirat masa ge hisab uro pariksa bethat berhalo umpama sidang hanjut leta som keterangan kana dilun hai ado medum lun putrang kegata pulang salah ngan benar kalau lun pegah di awai sideh ingat berhabis jino hai raja berangso saban hana lun pecih muyo yang palih aso nuraka so yang metua cit jitem patih akhirat kude aso syurga dengar he ado firman Tuhan ba'juh subhan ta cuba baca ta dengar bedeh ta fikir berterang bek sangka saban getanyo sama ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلمون ربك أحدا. Surat Al-Kahfi ayat 20 artinya, dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, tetapi ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Gejuk surat ta baca kedro yang kalih baro geta kerija pakrita pubut masa uronyo takalan kedro salah ngan benar ubit ngan raya dalam hitungan bek takun Tuhan inaya gata cukup ngan saksi neberi keterangan tanda adilan Allah Ta'ala. Bandum anggota jadi kesaksi hana membacut tesom rahasia bandum ji pegah pakri ji pubut yang kaji pubut masalam dunia masing anggota ji ikrar kedro bandum sinaro pegah dumrata gelenyung mata gaki dan jaro pakri di sino hana meduka yang daruhaka sangat tumakut kamehat gedut dalam neraka pucat ngan muka lemik ngan teut hanjut le surut keterangan kana. Yang jut hai ado jino tapike dudohanale tempat tamita bakdro tepih tan bak gom han jibri cit mehat sabe lam haru hara leh getimang amai ge hisab mepangkat-pangkat mekadar-kadar ladumna yang pui ladumna yang berat menurut adat ubit ngan raya urang celaka kan keun le Tuhan
dijih balasan mehan neraka, kekailam azim ura dan malam, pakri aturan urung celaka. Menalam hadis nekele nabi yang kagerawi oleh ulama, wajib tak iman behan paduli, karena nabi hana dusta. Ingat he ado jino tapike, bek lale sabit tamukat nama, nyomatan hadis coba tafsir, mangat taturi urung bahagia. An-naru lil asi walau kana abdan Quraisyan, al-jannatu lil muti'i walau kana abdan habsyian. Artinya, neraka itu bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, dan jikalau ada ia bangsa Quraisy sekalipun. Dan syurga itu bagi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dan jikalau ada ia bangsa Habsyi sekalipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.